cái chính sụp hàng cái gì lấy trái cái ra cái chính sụp bên thì ai ngồi em cái này cái gì cái sân cái gì tôi cái chạy chữ và mình không cần rõ gì hả muốn bạn thì liền tâm tâm cái gì cái sân mới là cái nó số mà thì yang cái gì hả cái bằng ai chỉ ở đâu khuôn cho cái gì cái sân hả cái đồ ăn cái đồ phật cái đồ ăn cái sacrament cái chính cái chiêu của mình lấy trái cái ra tôi phải nghĩ tâm trái mình cái gì cái sân mà tham mai trong nội khuôn cho cái gì cái sân ai mà mình cái này cái gì cái này chính cái khu cái trò cho mình cho cái gì cái sân một lấy ai chỉ là gì bây giờ cô rèm cái đồ ăn cái đồ phật cho mình lấy trái cái ra ai muốn nghĩ cái số linh sai và không trả mẹ và cái chính cái khu cái trò cho mình cái gì lo cho mình giờ ra mà mình sân ra mà mình cái chính im bậc thầy và chỉ số bị cái đó nuôi chính cái chính im chừng jadi nama kita kekulan ni kene ye ngasam ya udah kun samla bagaji seluruh IT tadi bas dang ye ye ngasam hagaruan gerupan cuy ngasam sispa nyo gubong len dau try te ye le no ek tu te ka dia kun samla dengan bagaji ngasam lo so ko ka tam play try kuma ni syakya IT ni kene ye ngasam to ai gen bagi IT ubta geruan gerupan cuy long dari stam ni ye im macam bagi yang haju cak dekat kecil ia play kecil ia mat kalian kecil ia smart phone cuma kecil ia mat kalian di terungai kini bahawa di bawah kure sutra aja ni terlalu kam oh yang ini itu ya oh ayo baik haji kene jin sito ya roya utrai Abadun me abasya kami akan tak kuliah panas hutan ajing kene jing sito ya ro ya Badeng, badeng, yaski. Oh, yang. Bikin saya ada keperusan banpoy melihat wan. Khongkhlad, Batu Jehova Roleinpui ma Kabalang Kasibentalang Hadijingkemen Jongpi
Wat kapriang sobhaya phi Ringkat bagi bahayin Ikur kikha Bagi loki jor jong phi Namar hagari kasmi Hakamat ublay jongi Pinseng hapadeng jong phi Yaga jutang Nabatashi jing in Utrai ucak skor phi Hagari kasmi bakmen jong phi Un pa phi Kajing arap na beneng Parunya dai phi Un ai phi Kajing kwa ka dono jong phi Baru jubab Kajing duai jong phi This great event of Balajied, Khongkhlad and Jehova. That's what I have said. And God will send blessing from heaven to protect Balajied and Jehova. And God will listen to their prayers. And God will satisfy the desire. Baru khol baru men semba khol Kajing ay jong utray jong Jesus Christ kajing ay jong ublay na magjing slaw jong men semba khol kanda rekat bat pibaro rekat bat piru Be attentive to our prayers, O Lord, and in your kindness uphold what you have established for the increase of the human race, so that the union you have created, Balajied and Jehova, may be kept safe by your assistance, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Kitab Genesis. Tentang keberengkong, kekhot kebaat penriu, adu atupra, but like way. Nang ta ubleu long, do niya tau ya ubreu hagadur jongi. Uban ya serngin yangi. Ai kin long kin rad halor ki dok ha gaduriau. Halor ki sim kasun. Halor ki jendri. Halor ki kendo barot. From the letters of Saint Paul to the Colossians, chapter 3, verse 12 till 17. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another,
and forgiving one another. If one has a grievance against another, as the Lord has forgiven you, so must you also do. Utra yundon ringkat bati Kajing pulingan gospel baku Jagomu yo anis Ha kasih kabalai Dan kajing kentiu korem Ha kasnong kana Ha Galilaya Kakemi ujisu kaladan hanta Yo Jisu lembat kisenran jong uru lapas ngobha sya kata kajing kawai. Haba kawain kalalutna kakiri ujisu kalaong hau kim dan wanshu. Balai pikuslai ya kata mei ujisu ulapai ktien. Kambat poi kaya jonga kakiri ujisu kalapha hakishakri selek kadba uong. Kumbajulong kariti sakejat sakti jong kiju ladan lupa hantahan real teli kikra mau kibagiam uway kumbasipau arpau pian ujisu laong ha kisakri to pendap yakini kikra daga ila pendap syon yaki bandang ta laong haki tong menta badra sya ukong san kila ra sya baru lamat ya kata ga kabalakala wain Semtep nang no kalawan ra ikata ka wain tang syakri kibatep namar maki kilatong ya kata ka ta ulakhat yaw nong let korem bat ulaong ha ubreu baro wai suwai ka wain ka babha bat enda kinong song bam kiliadi ha usaai da ka bakampo ador henrei mapi pilatengkai ya ka babha tam adu menta Ha kana Galilaya ujisu lapan I ya kajing sedang jong kidak kisin jong kumta ulapan pau yala keburam bat kisen ran jong kilagay hau God Gospel John utrai You have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church minister and this community. Christ abundantly bless this love. He has already consecrated you in baptism, and now He enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Balajied, Khongkhlad, and Jehova, Roleinpui, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes, I do. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, I do. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Yes, I do. Since it is your intention to enter into marriage,
join your right hands and declare your concern before God and His church. Balajied Shisha Khongkhlad, take you, Jehova Roleinpui Ma, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Jehova Roleinpui, take you, Balajied Shisha Khongkhlad, to be my husband. I promise you to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the rest of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, men must not divide. An exchange of rings. Lord, bless these rings which we bless in your name. Grant that those who wear them may always have a deep faith in each other. May they do your will and always live together in peace, goodwill, and love. We ask this through Christ our Lord. Now the exchange of rings. Jehova Roleinpui Ma, take this ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Shisha Khongkhlad, take this ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yang lang baro takti kini kalau syukurin Jibuta ngisi agajing wai kerpang na keputa gini baro arbut Pat ya me ko try Pat ya me ko try Babaro ki kut kristan kinang roy man kasni ha kajing im kabakoy Giker pat ya me ko try Giker pat ya me ko try Bamen kerkuya kini ya Balajied Shisha Khongkhlad bat ya Jehova Roleinpui hamar kibaraya sok da kajing kentiu kurim kumbamela kerkuya kinonglet kurim hakana Giker pat ya me ko try Giker pat ya me ko try Bamen ay haki ya kajing iij bajanay Kajing suk ha kajing yay shalem Bat kajing kemen haki kun kiti Ngiker pat ya me ko try Giker pat ya me ko try Babaro kiing kisam kristan jungi Kintun syain da kajing nait Kajing riublay bat kajing iij ay tilut nyalade Ngiker pat ya me ko try Giker pat ya me ko try Gini ki khun jong mi
we so lang na kajing tiu kurim to erap le beki bakin ang roi ha kajing e bakin job da kajing trai lang tenju jo kan kajing im hadu le poi kata kasmi bakin kedua lang kajing ben bening dau Kristu trai jong ni amen tos bas Waya kerpada di utrai kan rat uthe kerhai halor kini ki khun chemu ki beyate song akan sakarben ketiu kurim hok kris tun pen skeme ke jiban lak bakentang bakla klei ba ken long ka wei ke don not ha jing i baro ki dwai jar halor kini kurim baruang Ablay dragon rod nong bunong tau ika long briu man briu badia ka long pur long jai ka buat bakrau mela pelong dan man iki baro banda mela seng labu nadu kasdang ya ka pertei kemariang mela tau yu briu ka dur jong mehi mela bu ya ka kentei ka bunong yarap bamla klat shu ya u shenrang knang bakin omlong shu ar ri ka wei ka do bad mela hikai baya ka mela mon bad pelong ka wei onom la shu bad pen klat lanu ru Dragon rod bela penyaso ikan teh bushim rang bade kene ke jinga dei bela saindor na du meningkong bela ai ke jingker kuker do ya ga om shimla weng no wadaba pensitom ya ka pop meningkong lani lemba ke jing slei tetap ya ka perthei berakawai a blai dragon rod bela penkentang esok ha man da ke jing maya bakrau hadu kata-kata ba ke jiban lak poi kha poi man bela peni lupa ya ke jinga dei jong kris berkebalang to pe to khmi gini ki khon jome ki bala pengeso kawai ha ka poi kha poi man ba ba ka pa de ka bor ka so jo ke chikar khu ko do jome to pha halo jo ki ka bor jo man se ma khu khna malam ba ke jing e pa me the ki do no jo ki ken do la ban yai ne ha ba im sngi ya ka ne ka jiban la ka ba ka khlei ha ne ka sngi ai ba ke jing e ba ke jing suk na me kin wan shom sa bat ka ne ka khon jome Jehova ba tu ai ba kan mut de ni ki nok sa jo ki ken thai ba khu ya balor wai ya ro ha jing thoba khut to ai ba don ho chong kurim jongka balajid kachania haka nang barak ba nyaw ya ka kurim kum kanong yo benta barakat kerdan bar kum kanong yo pateng lem ha jing im jing belai and of laban ri ban sumare ka da ka buram ka beli hak ba duk e ya ka bar bo da ka ju ka jing e da ba kres la e ya ka balang de menta belai taken ran ni kar pat rit jemi to ai bakini ki khon jome ki nei ne hai jingen ba bakin rigan dong ya ki kum jome ai bakini ne hang ba yalong shitali ka makman sin bakin pa ha ka buram ka kor to per khlani ki tak tien jome bakin dublong ki sakhi ba shisha jom kres ha ka mak ba thai bro ko wei ai bakin ong yalong sem ki roigen pa ki ong por bare ki khon ki jogi ki pen kop buram ki ai bakin bet ken biang ki yo ka jaga do kha ban phu ka long briman brio ai bakin shong prasham shang banya poi baro ki ba ya e ja thon bam kwa him blai jome tau Kristra jogi amen sacrifice, O Lord, accompany with your loving favor what in your providence you have instituted, so as to make of one heart in love those who have already joined
in this holy union, Balajied, Khongkhlad, and Jehova, Roleinpui, and replenish with the one bread and one chalice through our Lord Jesus Christ. Amen. Union candle mombati makin thang mombati juga jingnya ke jingnya desi tengah juga yang thapti yes. Eternal Father, keep you of one heart in love for one another, that the peace of Christ may dwell in you and abide always in your home. Amen. May you be blessed in your children, have solace in your friends, and enjoy true peace with everyone. Amen. May you be witnesses in the world of God's charity, so that the afflicted and needy who have known your kindness may one day receive you thankfully into the eternal dwelling of God. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Kelet so kamas kalawai. Xong cái là phải bắt cốt. Amen.
trong Korea trong Kurla trong spokemen ban yo bentar uga mas bokut di dak jikmen kene kapon ngan dawai ngan kuku yaki buat yo new cake bagi saat kene kapon baru mesti bokut try don rengkat bagi lay try keluar ke sumu ini nyai ngu ye menang bentar ke saksamen jing ketiu Korea malakan tiu khat ya kata ka Khongkhlad man jong ikon ben rio balong kata ka saksamen balong kata ka jingkel ku
nagbanta kini kuan sini ku blai shibun try nagbanta kan ka si ba melai lom lang rengkat bani hakan ka por ya baro arliang nagaliang kan thai nagaliang sinrang hakan ka por agar ku kan ro blai try kan rat yaki kumbakila rai kot ban ne setta rengkat kan ka sakramen wai bakan long ka jingker ku yaki kala wei chki ka ying ka sem batmai ya ki kon ti bakin sayo bakal ku ru ya baro arliang to ai bau ne kek berana khmat chingi kalau kada kasin kecing ya bam ya sep kecing ie ini men bam lang na ucu ke kecing bam kecing tiang to ai ba kecing ie choki baro arngot bar kayeng kesem baro arliang yang long ru kecing ya dei perbuat kum balong ude ke de blai try kan ku ka do yu ka bor yo me bor mesti ma ko chumi here halor jam kini ke chijo bar haren baro arliang ki ko ti Ipan gani daw Kristo trajimi. Ukpa. Blay bran bor baro ungar ko ke da ipi ukpa baru kun baru mesti makun. Sha la 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 la, oh congratulations. Sha la 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 la, congratulations. Sha la 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 la. Dewa majin hangi majin Bukan semajin, pajin. 1, 2, 3. Madal no. Sama akan terjadi pajin. Thank you so much. 1, 2, 3. Diam kan? Kita sama. Whoever you want. Come. Hold hand. Thank you.